what's up mga Meg? So we're going to watch Miss Yuno. Yuno! Sama na namin sa Miss Yuno. Ni Gail! Hello Gail! We're going to support you my everlasting daycare center. Super padung na minong. Tikar na. San Paros, Canada. Miss Canada. Magpakikang. Magpakikang niya ha? Magpakikang. Hangin sa labas mga Meg. Hangin talaga sa labas. Tingnan natin yung panahon. Ganda ng panahon. Tingnan. Yuno. Yun o. Miss Yuno. Kadung namin sa Batu, Toledo Plaza. We're going to support my niece. Mga-upload siya sa Miss Yuno. Yo. Nakadungog naman. Take over vlog. Thanks you. Shout out din ko sa, sige, comment sa akong mga picture no, nga bakit kang gano'n. Shout out ito. Atong nag-imo account. Fake account. Ika-unom na niya nga himog fake account sa Facebook para kalang matagad ganun siya no. Kung nag-record kung yung utok ito. Yung actual account na sige ka ng patagad ba no. Salamat lang. Okay, mga tao. Huwag mao katuwa sa Bilanon. Estimate hard out. Kitag-piso. Wala. Piso. Wala. Hala. Hala tokog. So mubalik misagi no, kay alas 2 pa magsugod. Daw na kapin eh. Hey, what's up Meg? Let's give our hands together for our category A in their production number. A big round of applause, please. Papa! It's a new generation. All the people don't know.
Thank you so much, girls. Candidate number 1, Gia Athena Lee Frost. From Egypt is from Kinder Rose. Under the advisory of Mrs. Marviga. Country, Hawaii. Other country, Bahamas. Candidate number 6 is Abigail Magaprovit from Kinder Kamiya under the advisory of Mrs. Divina Santana. Rio from Kinder Rose, representing Denmark. She is representing